Njuan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami. Marang idikepe merbekas. Mersampang dekat merlolo ate ngodiri. Boideng kita pejumpa. Ibas acara pepalung ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang mak deng ku pesakat kami sukutan keluahanan. Mersodip mo kita asada tong i dengan itendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iwaga sentendim simba dia idi, ibas sukutan endah. Amin. Renungan ta si Darian. Ibuku renungan wasiat nai, si merjudul Lolo Niate. Bagai sinidok lapihan simpadia, imosi tersurat i Ester bindu Sibah, ayat sada, soh ayat 23. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-22 kan si mendok, kumarna tupung ari imo enggo italukan kala i musuhna, gabe tukar mo arsak bak bonek, gabe sampang ate deket kesenangan. Kemulih kenai, kena i pestaken kala ingo ari i merkite pesta pertamuen ninganna mesi piringan pangan deket mereken cudekah taba kala sincor. Ia ledengan sada kepercayaan. Pernah ngo ibu geke kata euforia? Kade ngo euforia en. Euforia imo sada loloate kalohon. Loloate kalohon boy terjadi kumurna lot sini percinta ukurna siung gonde kah ipema menterono lah. Boy ma kumurna lot terida mustahil kepekan terjadi. Tapi loloate si merlebihan. Boy ma memaing pengilako sinda mende si merujung mi kejahatan. Pernah ngobang so Yahudi meluah ibas kining biar meradapkan musuhna si dekah nen, si naing merusaha membunuh, dekat merusaha mengeripaskan kalai. Tapi Lot sada kalak bangsa Yahudi mergerar Mordehai. Kekuasaan Mordehai lambelga jana imo memerei jaminan perculenggemen mendahi kalak Yahudi. Memang masango kejahatan ipiga-piga kuta. Dapat kalak sin jahat ingo bagi sini ulah kena mendahi bangsa Yahudi. Tapi tujuan memestakan kemenangan i bulan Adar odang mengulakan sin jahat. Tapi arin keni pantasna petupakan pesta si mende. Memiring si panganan. Deket memagahkan kepedulin mendahi kalak sin persu. Imulana tikan undang-undang Raja Asweros iulakan. Masa mo euforia ipiga-piga bekas. Tapi si Masai menterengo iperadi merkite pesta si peteridahkan keleng ate. Boy ngo kita merlolo ate kumerna sada si masa ali dengan. Tapi naing mo lolo ate oda sanga memainkan dampak negatif mendahi kala si deban. Lolo ate si tuhuna. Naing mo mengarahkan, mengulakan perulan keleng, mendahikan dengan jelma. Lolo ate, imo sada pasu-pasu. Kenah ngo menjadi pasu-pasu mendahikan kala si deban. Mersodip mo kita. Tuhan, bain mo lolo ate nami. Gabe sada motivasi lako mengulakan perulan keleng, meradapkan dengan jelma. Amin. Bagi mo renungan tasi Darian, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan, beaka dengan ta si deban kena. Merkite keni kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus bermendebasa imo si masuk-masuk kita karinana, njuan juah mau banta. Shalom.